Vhadzulapo vha khou ya kiliniki dzine dza vha ḓoroboni ya tsini uri vha kone u wana dzilafho sa izwi hu si kale vho dzheniswa kha tshumelo ine ya vhidzwa upfi spotlight. Vhadzulapo avho vha ri muhasho wa zwa mutakalo a u khou swikelela ṱhoḓea dzavho. Every now and then the clinic is closed due to water shortage and other things that we don't know about. Uya u ṱoḓa thuso kha iyi kiliniki kha vha mualuwa a zwi khou vhuyedza tshithu. Vhone vha ri kanzhi kiliniki iyi i vha yo valwa, ḓuvha line ya vula a i koni u vha thusa nga dzilafho ḽavho ḽa malwadze a sa fholi. Ke na le chronic disease. Ndi na malwadze a sa fholi, ndi na mutsiko muhulu wa malofha, vhulwadze ha mbilu na swigiri. Musi ri tshi lwala ri tea u ya ngafhi? Hei ndi yone kiliniki ya tsini ine ra tea u thusalea khayo. A ri na tshelede ya u ya kiliniki dza kule. Vhunzhi ha vhadzulapo vho hanganea na u sa ḓivha uri vha fareni u tou fana na vha mufumakadzi. Ri khou laṱa fhulufhelo ngauri ri tshi lwala vhusiku a huna hune ra nga ya. Taung ndi kule, hone ri tshi vhidza ambuḽentse i ya lenga u swika. Vha muhasho vha ri vha ḓo tshimbila vha tshi ṋea izwi zwiimiswa tshomedzo nahone vha khou khwaṱhisedza uri vha ḓo ṋea vho vhadzulapo nḓisedzo ya vhuḓi ya zwa mutakalo. As a department, we are aware about the issue at hand and we wish to express our sincere apology to the local residents. And we can also, in the main, inform members of the communities that discussions are underway internally to construct a new state-of-the-art facility in the area. With regards to water leakage, we have assigned a contractor to fix the area that are also a bit affected in the facility. Musi kiliniki iyi i tshi khou lavhelelwa u valwa vhege mbili dzi ḓaho uri i kone u shumiwa, vhadzulapo avho vha khou vhila phindulo.